Good. Question number 11. Which of the following the best collective name for all bacteria with spherical shapes? Cocci, bacilli, spirochetes, streptococci. So, all spherical shaped bacteria are said to be cocci. ኮካይ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስፌሪካል ሼፕድ የሆኑ ባክቴሪያዎች በሙሉ። በነገራችን ላይ ኮካይ ዳይፕሎ ኮካይ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ስትሬፕቶ ኮካይ ሊሆን ይችላል። ላይክ ዲስ ዋን ስትሬፕቶ ኮካይ። ስታፊሎ ኮካይ ሊሆን ይችላል። የግሬፕ ላይክ ስትራክቸር ማለት ነው። ሶ ኦል ዚስ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኮካይ ሴድ ቱ ቢ ኮካይ። ኦል ባክቴሪያ ዊዝ ስፌሪካል ሼፕስ ኮካይ ብለን እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። አባት ባሲላይ ሮድ ሼፕድ ባክቴሪያ። ሮድ ሼፕድ የሆኑ ባክቴሪያዎች ደግሞ ባሲላይ ይባላሉ። ስፓይሮኬትስ የሚባሉት ደግሞ ፍሌክሰብል ስፓይራል ባክቴሪያዎች ስፓይሮኬትስ ብለን እንጠራቸዋለን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ሃው ሜኒ ካርበን አተምስ አር contained in a single molecule of sucrose? ሱክሮዝ በነገራችን ላይ ዳይሳካራይድ ነው። It contains two monosaccharides together. What are the two monosaccharides? The glucose and then fructose. These two monosaccharides combine by condensation reaction so as to produce sucrose, a disaccharide sucrose, double sugar ነው ማለት ነው። የሱክሮዝ ሞለኪላር ፎርሙላ በነገራችን ላይ C12H22O11. So, how many carbon atom it contain? The answer is what? C12. 12 is the answer. Question number 13. Which of the following statement is in agreement with the modern cell theory? Cell came from nothing, which is wrong. Cell came from existing cells, good. Cells come from non-living material, which is wrong. Cells arise by means of spontaneous generation. This is also wrong. So, the best answer from the given alternative is said to be cells come from pre-existing cell. በነገራችን ላይ ይሄንን ሩደልፍ ቨርቸው የሚባለው ጀርማን ሳይንቲስት ወይ ደግሞ ፓቶሎጂስት ፕሮፖዝ ያደረገው ሀሳብ ነው ማለት ነው። ሶ any kind of cell came from pre-existing cell. This is one of the concept of cell theory. That's why the answer is B. Number 14. What is the term that refers to all parts of the earth where living things are found? Population, ecosystem, biosphere, environment. So which one is the most inclusive from the given alternatives? Biosphere is a part of the earth where all living organisms may found. So biosphere. ባዮስፌር በነገራችን ላይ በሶስት ክላሲፋይ ልናደርገው እንችላለን። ሃይድሮስፌር፣ ሊቶስፌር እና አትሞስፌር ብለን ማለት ነው። አትሞስፌር ብለን በሶስት ክላሲፋይ ልናደርገው እንችላለን። ሃይድሮስፌር የሚባለው ወተሪ ኢንቫይሮንመንት አኳቲክ ኢንቫይሮንመንት ነው። ሊቶ ሪፈርስ ዘ ላንድ ኢንቫይሮንመንት ወይ ደግሞ ይሄ ደረቅ መሬት ላይ ማለት ነው። ዌራዝ አትሞስፌር ኢዝ the part of the atmosphere. አትሞስፌር ማለት ይሄ አካባቢ አየርን የያዘ part of the biosphere ነው ማለት ነው። So the answer is biosphere. Question number 15. In which kingdom of life are
The unicellular eukaryotes grouped. ዩኒሴሉላር ኢዩካሪዮትስ። በነገራችን ላይ ኪንግደም ሞኔራ፣ ፕሮቲስታ፣ ፕላንቴ አኒማሊያ እነዚህ ሁለቱም መልት ሴሉላር ኦርጋኒዝምስ የያዙ ናቸው። መልት ሴሉላር ሞኔራ እና ፕሮቲስታ ግን ሲንግል ሴልድ ኦር ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ። ስለዚህ እነዚህ በምንድን ነው የምንለያቸው? ሞኔራ contain single-celled but prokaryotic organisms. Prokaryotic organisms that have no true nucleus. Their nucleus is not membrane bounded. How about Protista? They are single-celled plus eukaryotic organisms. That's why our answer is B. Protista. 16. Select the function that living things are not capable of performing. A. Maintain their internal body environment. B. Pass genetic information to the offspring. C. Respond to the other organisms found in their surroundings. D. Determine the amount of radiation reaching the environment. መልሳችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። አመሰግናለሁ።